sini ka do sini Anglong ada ani kang sam heli 1 o'clock pen par ka ada morning heli 7:20 bala da traffic sini jam tiga tapi Karbi Anglong sini dong sila da ka decision do lenga pen ke penang school ke ka kun sini do ma tidi school ke ka kun dong sini 7:30 la da kang ni nang plote la da apa boleh da plote la da mane school e pap ko dunia pan topik ta koi tapi ada kon decision sini da nak ko apa mai sini langsung ada traffic jam di Rogkhelan. Lapan par ke ada decision ne ada traffic police tadi traffic police waktu abi police ada ke ani bang sini langsung di jam ya ko. Non that lapikali sini aprang ne sini la jam ada ka mang hadi. Ada ka batai sini student tum sebe school ke dolong le lapan kan par ke ada traffic jam join pe school ke la ke porateng pen la pote la close that po 7:35 te lagi school se me close sama dedi lalu tang te lada school ki dono tum se me penang ana tun ke ini lihat becat po dan par ke dak traffic no ke beting hang po ma dedi la pen lopote engke school ki don phan kasik sak kok po engke ani bang ma jong si let ver pul tang te lake teacher tum pen se me complain kok po ta me ke let athe bang la pul di ke men ke bang reporting bang ko ta ta me lada traffic jong ti jam check lo tang la mang ke Kudu ni lihat po, lalu. Jom senang le tum bisat si pelutang seladak ani kang sam 1 o'clock pen above api hadi. So pi bang lepas tu nang le tum ladak traffic ke jam seladak nang tum Anglong wek po. Lapan ke adap 7:20 pen lepas tu ladak traffic ke jam sini Anglong wek po. Donon an sini jauh jalan hadi. Minimum ni ladak hadi. Kami lah software mengi disus hadi. Non 6.36 second lo di video itu tadi. Kami non answer mila dak traffic jam bang ke jut jalan. Kenakan ke school kita matum semedo, kami la dak penajok kelas semedo kokon. Lalu tang lagi kita bang la dak ke sip ko. Lalu now tum semet Anglong la dak Diphu long hadi flyover ke do kusong den si ke do ma pulute nang tum Diphu ke nang tum ke kado semet sini po. Tapi flyover ke bininga dia mang ke dia lah. Song long ke flyover semet bininga. Kalau song long si flyover bang di belakang ke sama belong si girong pula tejung ke esok nak kena dia fancy ada tema flyover apa ni kaprek sisi sini ke dalam ni macam tu. Tapi lah long si flyover abi belakang tu ya. Tegong lo dalam sisi ni jalan traffic ke bang. Ladak Karbi Anglong itu mat konsultan ladak eson edition ini perlu tangke ladak abang ke traffic ke jam bang ke lapan par ke student tu seme school ke dam ke bang kelet seme ladak ke duber ko ni bang seme ladak ke student tu lapu sekali lo seme officer tu seme bang seme ladak ke fight ya lo ladak ke dong tidak ke hang lok tangke lapan par ke ladak traffic ke jam puri lok tangke ladak ke emergency account seme ladak menen ke dam mate dakkan kecil lagi handang ke cak jatuh. Ansene traffic ke jam ke juga lah. Lah long kesang si 1 second pen asap pun tanpa madidi 1-2 distance bag dampo antar ke ada ke aku sang senang tu langsung kita ada aku cak. So video kita dah bangkit lah ke date 7 May 2025 di next ni aku nak cuma apa tanggal ni 2026 27 May menang cuma social media lang lah so dia long fini decision tu ima bima tapi nona bangkit lah di dalam bom lah yo ningkan tapi lagi nili video ka banai bang kelalo hedi ladak ani bang semi ladak ka Anglong semi dober lo atema ada 7:20 penalty dak traffic jam bola pen par ke at least hedi ada bang semi jam ni deni tema school ka sutia por bang thala ve
tami la ada school kita ma por hodang kijong pijam tek lo pedang tela bangke student sumi asa ut kelet kan jo school sumi tendung long le la song si do pahdi pasune la so video sumi banai lo kado ko bi function share no so video tema la dak so problem ke so de okay bye bye